Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini saya akan memberitahukan ke teman-teman semua bagaimana pengalaman saya sunsetan di Saiti Beach. Oke. Ada Mei, hai Mei. Hai, apa kabar nih? Cerah banget ya. Okay. Dan wow guys, asik nih berlama-lama di sini. yeah. Dan ini model kita guys, Niki Ardilan dan siapa nih Aribowo.